Mama wakwaba aha GC and page so midin the Addo searching and then the day the kanya ode ehwe me a mesro na wa subscribe to my channel we are now don sa emia bell ne so we be notification and esa ne news e de betun bia we nya bia tie anase we nya bia hwe wo GC and page ha Krachi East youth omo ho and then the omo ani age omo ekere se Krachi East ekuro bia eba ne so omo to aba no omo to ama NDC a omo ndi hu agokora omo to ma NDC yie papa no omo ani so ba kame akoye se NDC for ba power omo inform hu youth ni nam ho basa wonya dwuma bia enye nanso na afibia so abatu bia dua omo eto aba enya baketo akra de ma NDC ama yoku na Krachi East force see youth no omo ani age a omo elder his excellency na Addo danko ekufu Addo asese e so omo nto aba ma NPP na so dia na Addo aye no omo ani aso yi papa ni na yam and cassava processing factory bia ekoso ewo Krachi East ama na youth no omo anya adwuma nde omo etrese omo da his excellency na Addo danko ekufu Addo asiye papa se ode sa factory aba ho na youth no omo enya adwuma na omo waste omo time de ama NDC omo anya mfaso bia na yentie se ne ensem no esi ekoi yaye we eno we bimbila de yemfi bimbila na yemfi no fache ensawom we specialty beer anei yaye ne bia songo kra na enterprise operating ensawom and the government flagship program one district one factory entusha emfidie aniasi no okama aboto no modernized one where gas kama Ghana ya no mshapu yo emfidie na no omde ye omde ye bia na etwaye a process the kama eboa eti one district one factory okonsa omu a afama mfo adwuma omunya bi ye enie factory no nie ukwenza de ho a kwanya amamfo ye any installation mo ye na adwuma ye na produce beer Ghana ha no di yenhwe factory yes afidie ni edwuhwa kura machine on glass NDC machine so no kwan yo mo fa so ye no ba bia fa any baby e beduru awia na twa finish product won ba afidie na ya de kama ewo television so no Ghana ha ya na afidie install no enye MPP aban ade ogiahu bida ubehu akabose Ghana ha ya na de nko kufu Addo 21 de so to factory ena enei sa specialty beer limited yes ni kama ewo isi region sawom ena wo hwe ewo nyanie ena da so no fe amana ma package ni kama wo hwe onkase Ghana ha ne ye no wo hwe onkase Ghana ha ne ye no ya ne ha fe we yamba amfama mo na ma MPP abanya anka dis na tiso akwenka abo ena mensam dos yemfenso ntuwe de akoso ewon sawom factory abana sie na produce beer and that television so no yanko still on one district factory yanko Volta region yanko Krachi East also 10 million Ghana cedi yam and cassava processing factory wo Krachi East abana na de go kufu Addo adaruma nana no ko bia no kama enei adehia wo mo Krachi East enya mfaso nyehwe factory no taxpayers money ana na de go kufu Addo kaka all transform this country enie yam and cassava factory ewa Krachi East nga factory no nga ban factory nga hubu akra Volta factory ko ho ne he ka ban kan North Industrial Area na Addo adaruma enie cassava na e process ene yam bayira no ni e process ni ya de ye ene pa okrom ya boa ma manfo yi die ne nkoso aye kama eti aduma no e ka sa mo fashion MPP nsa no eno no mo ye no etu ko Krachi Easter 10 million Ghana cedis yam and cassava processing factory duhwa wo mo de bi yam chips etu she nia no manu o mo na mo du traffic mu a wo mo se plantain chips ene ade we ye dia fa ba for kwaso fresh frozen yam chips ka
kama a wo wi a de ahodi wom ya ne kama e de afa ba fu kwaso na de gogu fu adu aban ya MPP aban ya da roma ena sa factory no ya ne kama e wo Krachi East e produce yam chips ene de keka ho ne cassava chips ni ade a amanfo to production e koso kama we afa mabunu amamabunu nya dwuma ye o Krachi East ho enya MPP aban ya factory gomu hu bi da adwuma aban ya no enya no kwa still on one day so to factory yan go Twin Rock Company Limited no de okowu from place ya Twin Rock Company Limited wo kowu ha ya operate under one day so to one factory okowa from place out we fini gadochi ye process cassava di bia starch na gari ene de keka ho we fidi angasa installation ya no enye installation kito big time installation am fogusu gidigidia wo mo ya adwuma eti Twin Rock Company Limited adwuma no mo ye no na ehwe factory ho na hwe we banche ani ya pali agu ho no eti we ye de free afomu ho ni atofre akurafo nsam ni ya de aba factory ho afei wo mo mbeyiye no mo de akọ ewia na omo de afa ba fo kwanso ada ne ani ayam ubetime nya bi na powder form no ma package ni kama ni adi wo kroma ni adi bisu dia kwa monone aduma MPP aban eye ebie eno no eti factory ni ebie amamabunu anya bia ye factory ni siwo no ya kan krom ha say MPP is the only political party that can transform this country anya party bia NDC 8 years Ghana ebusafo sani mo we hu ada factory pass yes factory kromia NDC 8 years ebusu hu kromia da ye uza NDC for ya factory crop produce so o Ghana hada ya esi ba bie ebi asira MPP aban na o yes adwuma nyina e mo mabaso yan kontombro nyenhwe adwuma be hwani so ade mosi ase na ban e ye hu hye na ban hu hye eneme bi ebe mo hu bibi taxpayers money NDC for say ana ban yi wo ba be sia dodo ana be sia ban abo ye hu de ade aye brown to me TV na be hye be sia no a NDC for say MPP for abodo mo hu de ade aye no ye ntsam de aban ni sika ni bi aye we yan fa nko yan confirm mo ntu bokina ani yan che sika ne mfama afa de gbesi wo yomi eni nsa ne kwa abreko nya dwuma bia yan fa ma manfo emo mo fa enkodua dua e opebre yan fa ma the late defativo enko bass branding ense Ghana sika kwa yarebe infrastructure development okromia the other TV no so no ye we accommodation